Talofa avea le sua famano Yesu Keriso o te whapea atu ai talofa lava. E fia whatalofa I se wo o se paanga e me se foi o ainga. O le ama fai ona maua sila mai moa I le nei whaasoa e ala I le upo le tua. Tauina ia whamanuia le tua. Fifia foi whaatalofa atu I show ainga e kalesia pele I Panspou. Lo ala al tai le sunga I whawhiangainga ma le whaltua. Ai meise le no foalo. Whamalo le soifua. Malo le folau. Whatalofa I tai o le whali. Vi ia le atua. O maia se I o tātou whaasoa e ala I le upo le atua. O le launga I le suafa o le tamā. Ma le alo. Ma le anganga pa ia. Se I o tātou te talo. Yo wa aue lo mātou ta māsilisili ese. Vi ia lava la ua fio e ou le mana ma le vi inga. Whaafetai I awa noa tā ua o lo mātou maua. Mātou te tala noa ma whaasoai. E tusai o lo finangalo. Whaafetai le mana vaola. O lo latou soifua. Whaafetai I le malosi tulu. Whaafetai le o ke sene tama e le mawai. Vi ia oe tama. Whaafetai ia u whaamanu ianga. Le nei tū lata mātou te talo. A fio mai lo wanganga pa ia. Ina ia whapeo na whapa ia ina. Le whaasoa e hala mai lau upu mai lau a fio pa ia. Whaamanu ia ie o le a whaafafonga ma sila mai mo. Ia nā tia lo tangata valea ma le whaatauwa. Tele lo vi inga tama. Ona o Yesu. Amen. Ai eise isi vaenga sili ona taua. E to manatu ye lo fina ngalo malo tangata I le nei vai asu. Atonu ele o to po se sila fia. Ile whamanatu ina ile lalolangi atoa ole. Maliu male to tu soifua manu malo mai o lo tatu wali whao. Ai tali tonu le whamoimoi. O le whamanatu pea o lona maliu whaalava au lunga o le sato. E tāua ia te I tātou. Le mafua anga na ala ai o na maliu Yesu Keriso. O le au tū whaasoa mo I tātou I le nei tai au le sapati. E whaapea lona whaulu talaina. Whaamoemoenga o le maliu o Yesu. Whaamoemoenga o le maliu o Yesu. The importance of crucifixion. O le ale taua, po le ale whaamoemoenga o le maliu o Yesu Keriso. Ai o le a foilo na mafua. I le tātou mau au tū o le nei tai au. I le Ioane tolu o lona whai upo sifuru ma le ono. O le mau masane. Awa ua whapea lava o nā alofa mai o le atua I le lalolangi. Ua ia awina mai ailo nā alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whava. Amen. E ese le tā ua o le whasoa mai. A le tusitala o le afion pa ia le atua o Ioane. Ai mai tau mai. Le au tū o le tātou whasoa. O le whaamoemoenga o le maliu o Yesu Keriso. I nei tau sanga u mawai atu. I le atonu o Australia. Na maua
ni tala o li poti e iai tau le ai to alua na malanga i le atonu u leo Indonesia. Fa mei fa matalanga. Na maua i la ua i le malo le ni. O lo o la u mia fuala au fasaina. O na ave leo tau le ane i tu olua au setalia. Ma loka i tonu o le fale pui pui i Indonesia. Wa lua i taimi mani nai tau sanga. O na au maile ia o le fasila silanga i le atonu ule nei. Whapea mai i ainga o nai tau le ane nei ai mese o le malo o setalia. E whapea. E mana o mia e Indonesia le se vai ngā tupe te le e tutongi atu. O na whaato a mawhaila ia o na toi ta tala mai tau le ane e to olua. Mai whai mai le tala le li poti e te le se tino i tupe na tangi le ato nuu le nei. Peitai, e le i mawhai, e le i whaatanga ina fo i pe whaamatu atu. E le malo au se tālia. Ai mese ai, e le i ngā whatia e a inga o nai tau le ane e to olua. Le tupe na ofa mai mō le la sala. Ai, muli ane. Na whaatau nuu lava le ato nuu le nei o Indonesia. Le oti, ma fasi o tia ai, so i fua o tau le ane e to olua. Ai aisi vaenga ta ua lava i mori maua tau le ane. Whai mai o le tasi o tau le ale nei. O le umi na nofo sala i to tonu o le fale pui pui. Na avea ai o ia o se kā muta. Na au na matau tua i to tonu o le fale pui pui. Mai sa ta ua lana au nanga o ia o se kā muta. A o le tasi o i la ua. Whai mai na umaifu ua avea o ia o se whaife au. E whea i ma le afiong pa ia le atua i tonu o le to ese po le fale pui pui tulo. Ma tala i atu le fina ngalo o le atua. Ai whai mai la i le moli mauti noa a le uso lea na avea ma tau ia o le whaife au. I le taimi muli o le a whaau o le atonu u. Le tongi sala e wha umalo laso i fu. Moli mau ina le moli mau a le uso lea. Tau le aia. Wha apea le tau le sa tau o le whaife au. Lo watu nu ue. O te tatalo atu ina ia whaamangalo le masala. O te tatalo atu isi o a inga. Ina ia whaamangalo au malau sala. O vaenga muli lava ia o li poti ai whaatau nuulo. Le oti soifua o tau le ane i tolu. Tali tonu le wha moe o le wha sa roina o Yesu. A tonu na wha apea tau nuunga ma le fina ngalo le atua i le temi muli. Na ia wha pupula mai ai le wha mangalo. O le tāua o le wha sa roina o Yesu. O avea lea o se maatuli manu o le wha tuanga o i tātou uma o tangata kerisiano. Mai o tusi tu singa uma e taita ina atu aile nei taimi onga i le tala whasolopito o le olanga po le soifua o le tangata. Na tuina mai e le atua le soifua o lo nalo pele to atasi. Ina ia mawhai ona whaato i laloina. Tau nuunga ma fatia ale hanga sala. E ala lea, i le maliu au pito i sili o na tinga. Ai, peitai, na o mai ai le mea alofa sili i le tangata soifua lea.
o lo tātou whaolatanga e ala i le Mesia. Amen. Whapei o le mori mau mai a le tustala o Ioane. Ioane ono o lona whai upo e 5 ma le tasi e whapea lona whai tauina. O au le a reto ola na aluifo mai le langi. Pea aise tasi i le nei a reto. O na ola ai lea o ia e whaavavau. O le a reto fo i o te avatu. O lo utino lea. O te avatu maola o le lalo langi. Amen. O se promise e sili o na tāua mamanino. Fetalai le tua na fio mai le langi. Ina ia whaapea o na tongi o la ina. Anga sala tangata. Ua le tā ua na o se to atasi pe to alua. Ai whai mai e avatu uma soifua maola o tātou uma. Tangata o le lalo langi. Pi ia le tua. Whawhetai i le tongi ola na tapena e Yesu Keriso. Ai ile luka i le tusia luka e se furu ma le valua o lona whai upu e tolu se furu ma le tasi se ia o i le tolu se furu ma le wha. O loo iai wha maunga ma wha matalanga i le taimi ua lata atu Yesu i ona ti ngā maona puapua ngā ua lata i le maliu o le alo le li whaola. Ai whai maile i a whamatalanga ua ave e ia le toa se fulu ma le toa lua. Ua fetalai i a te i lātou whaauta. O le ao wae i tātou i Jerusalema. E tau nuu ai o mea uma ua tu sia e le au perfeta i le atali i o le tangata. A wae tu i nātu ia i nu ese. E whaatau e muina, e whaaleanga ina, e whianu foi lātou ia te ia. Lātou te sasa ma whasioti ia te ia. A o le aso tolu e toi tū mai ai o ia, e le ila ngona lava, e i lātou ia mea. Ua lilo foi le na upu ia te i lātou, e le i loa e i lātou o mea na fetalai mai ai. Fia whataua laina muli muli o le whai upu e tolu sifulma le wha. Pe a ma whau i le savalinga ma le fōlaunga, le soifuanga wha le tangata. Ai maise o le nei vai tau i le wha manatu ina ma le o mai o le aso maliu. O nisi taimi e nao tātou wha manatu le maliu ti ngā ma le toi tu soifua mai o lo tātou ali i whao. Peita i ane o to tonu o le loto le tangata soifua i le o la ngona e ia o se metasi. E lilo foi i lona fina ngalo le upu o le whao la tanga le atua. E le iloa foi whaapei ona le iloa e le ausou. Le feta lainga le atua. Ai whawhetai le atua. O lo tu mātila tila lana feta lainga i to tonu o le awhionga pa ia whai mai o le whaola tanga nei a tapena na fio mai ai le langi. Amen. Ai o le fesili e tūla i mai. O le ale mea o le angasala. O le wha moe moe o le maliu o Yesu Keriso. Ai o le ale mea o le angasala. What is sin? O se amionga le mamai manatu ai. O se tūlafono e whaasanga. O se soli tūlafono e whaasanga i le tūlafono whaalelangi. E le ngata o le ale mea o le angasala. Ai o ai tangata angasala. Who are the sinners?
e whaingofie o le tali whaingofie o i tātou uma o tangata angasala. We sin because we are all sinner. Tātou te angasala ona o i tātou o tangata angasala. Mai tau ina le amatanga mai o le fofoanga ma le tusi o kenese. I le pa ua le urua i tangata. A tamu ma eva o tātou urua i matu. Na mai tau ina manino. Sale i tali tonu. Ato atoa a tamu i le atua. Ele i whaalango lango ato atoa a tamu i le atua. Ele i usi tai a tamu i le atua. Mai manino o le mafua angaria. O le angasala. Ai tali tonu le whaamoemo. O le nāle le usi tai na mawhai ai o na avea ma pango tā o le angasala. O ata tau angasala taito atasi. Ua o se ata tuu whaasolo mai a tamu ma ewa e pei o se whaamai e pipisi ma tuu whaasolo mai. Ai whaafetai le atua. E ui a ina ua angasala le ulua i mātua ma pa ua tuai le tangata i le angasala. Ai whai mai. Na whaaola ina i tātou e le atua. Mo moko nito sifun ma le 5 o lona whai upo e 2 sifun ma le 2. A wā whaapei o na oti uma ia atamu. E whaapea foi o na whaola ina uma i a keriso. Amen. Ua o se folanga e sili o na manino mataua i lau whaafofonga ma lau whaalongolongo. E ui a i le angasala na lai le whaamoe moe o le maliu o Yesu Keriso ma fio mai i le lalolangi ina ia tongi yola le tangata angasala. Ai whaafitai le atu. Na ia tapena le whaaulatanga mo oema le tangata angasala. Whameila tātou whaasoa o le mea moni lava i nei whaafitauri. E mawhai ona nā tia pe lilo i totonu lau sila ma le vaai atu i le fōlinga mai whafo. A o totonu o loo whaatumulia le i iwi o le tangata oti angasala. Le angasala lea. Mafua anga lea o le angasala. O le mafua anga lea po le whaamoe moenga o le maliu o Yesu Keriso. The importance of crucifixion. O le mea moni lava. I le whaamanino mai o le vaenga. E le ai lava se tangata e mawhai o na ami o tonu i luma o le atua. Ai ua mawhai o na suia o tātou na tura angasala tu whaasolo mai pei o tātou lua i mātua. O na ole maliu o Yesu Keriso e pei o na whai mai o ani. A wā ua whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolang. Ua ia awina mai ailo na alo pele to tasi. Ina ia le whano setasi. E whaatua ia te ia. Ai ia maua e ia le ola e whavavau. Amen. O le whaamoe moenga o le maliu o Yesu Keriso. A whai mei whamatalanga. O le Roma le ono alo na whai upo e 2 sifuru ma le tō. A wā o le oti o le totongi lea o le angasala. A o le ola e whaavavau. O le mea fua ina mai lea. E le atua i lo tātou ali o Yesu Keriso. Amen. E au no tātou whawhitai ma vi ia le atua. E ui a na pau o tātou urua i mātua ma o tātou angasala tangata umala. Ai whawhitai i le mea alo fasili mai le langi. Mai tali tonu le whaamoe moi.
o le nei mea o le angasala, e le tatau o na tā ua o ni fua o si tangata e ola masoi fua i le ola whaaleanganga. O tangata angasala ua na o na whaia o le ami o le anga, luluina o le whaamaualunga. O na o mai ai lea o le maasiasi le lalolangi. Ai whai mai o loo a vea pea ma a fianga mauti noa. O le unga o le angasala, o le oti e peo na whai mai le apostolo Paulo i la Roma. Ai ui i le nei tau salaina i le angasala. Ai whaasa alotoina o e mau le tangata angasala pe a whaatua i le maliu o Yesu Keriso. O le whaamoe moenga o le maliu o Yesu Keriso. Amen. Ai o se manatu e tupu ifo o se fisili. A whaio i tātou o tangata angasala. A whaio i tātou o tangata e angasala pia. Ai pe whape whiao na maua le ola e whaavavau pe a whaio o tātou o tangata e angasala pia. A lea ua iai la tātou mau whaaso. Tātou tito e fo i la tātou mau autu. Lea lofa lea o le tama. Lea tua, le alo, lea nganga pa ia. Ua ia awina mai ai lo na alo pele e toa tasi. E maliu ina ia le whano se tasi. E whaatua tua ia te ia. Ai ia maua e ia le langi ma le ola e whaavavau. Na maliu ti ngā i lunga o le sātauro Yesu Keriso. Ona o la tātou angasala. Na toe tū manu malo mai le oti ina ia maua le saulo tonga mo oe mau le tangata angasala. I le mua le Korinito sifurma le 5 o lona whai upo e 2 sifurma le tasi. Whaapea lona whai tauni. A wā ua o mai le oti talu le tangata. Ua o mai foi le toe tutu o e uoti. Talu le tangata. Whaafetai e ui ai na angasala maoti le tangata. Ai whaafetai mavi ia le atua. Ua maua le whaalotanga. Maua le saolotonga. E tātou te soifua matoi olai. Ma whaatalitari i le langi ma le ola e whavavau. E ala i le maliu o Yesu Keriso. O le whaamoe moenga o le maliu o Yesu. E tali tonu le whaamoe moe awa e le pose silafia. E ui ia i le maliu o Yesu Keriso. Ai o loo tupu pea o se mea o le maliu o Yesu Keriso. O loo maliu pea. O loo tātou whaamanatu pea. Ai pangalia. O le avea pea ma se mea inosia i le tangata angasala. Ai peitai. O le atua. O le anganga pa ia. O Yesu Keriso. O ia o le puli. O ia o le pongai o le ola. Ma le soifua. Ai na fasioti o ia e tangata angasala. I le tusi o ngā luenga e lua alona fai upo e lua sifuru ma le tōru. E whaapea alona fai tauini. O ia ua tuina mai e le pule tonu ma le sila whanga le tua na mua. Na maua o ia e o tau. Ma o tau wha mau i le la au. Ma fasioti i 5 o tangata wha le tau pulea. Na wha tau nuina e Yesu Keriso le maliu ma le toe tū soifua manu ngalo mai. Awa e moni le wha moi moi. O loo ia sila fia. O loo iai le pule hao moni e to tasi. I le langi. O le wha moi moenga o le maliu o Yesu Keriso. E tali tonu le wha moe moe o le wha sa tauloina o Yesu le tupu
o se vaenga o le fuafuanga le atua mai lava i le amatanga i le soifua mai o lo tātou whaola. Pei o le na maua i le whasoa a Paulo. A ole anga sala, a le tangata, e mana o mia se taulanga, e mana o mia se taungiola. O le soifua e le ai se anga sala. Ai na tuina mai ina ia mawhai o na maua e oe mau le tangata anga sala. Le whaolatanga ma le ola lea e whaavavau. Amen. Ua tā ua e le tusipa ia. Ua nga sala tangata umalapa. Ma tataua ia i tātou le oti. Ai peitai. O na o Yesu o ia lava e le ai se salaitas. O lea na avea ai o ia ma o tātou sui i lunga o le sātau. A whai tātou te whātua tua atoa ia Yesu ke riso malona maliu. O lona toto pa ia tātou te sawa tuai. O lona maliu tātou te ola ai. Whaapei o la kerisiano ina ia ave o tātou sātaro i aso taitasi. Ma o tātou fili e muli atu ia te ia. E ala i le taita inga le anganga pa ia. Amen. Mai tau ina le tala whaasoa i tau le lea e to alua i le amatanga. Na tangi le tau le lea whaife au ina ia whaamangalo lana sala. O le whaasataro ina o Yesu. Na whaapupula mai e o lo tātou wali i whaola le tāua o le whaamangalo atu. E ala le i le alofa moni. Na whaapupula mai e Yesu i lona maliu i lana manava muli. I le tātou tusi whai tau muli. I le luka e lua sifulu ma le tolu alona whai upo e tolu sifulu ma le wha. E whaapea lona whai tauina. O na whetalai atu lea o Yesu. Lo tamai. Ia e whaamangalo ina atu. Ia te ilatou. A waha uo latou le iloa le mea ua o latou whaia. O le wha moenga, o le maliu o ke riso. O le wha mangalo atu. E tāua lea. E anga malu. E alofa. E loto mawalalo. E wha pale. Wha peo Yesu ke riso. Na maliu. I lunga o le sātau. Tali tonu le wha moe. O se whi au e sili o na tāua i lau fina ngalo malo u tāufi. Le wha au la tanga na ta pena e lo tātou ali i wha au. E le ngata o le tōngi ola o a tātou ngasala. Ai o tātou maua le anganga o le whaamangalo atu. O le whaamangalo atu. E tāua tele. E tusalapa. Pe tala whea ngai. Ai maise lapa. Pe ale tala whea ngai. Tau ina ia whaamanu ia tele le atua i lau whaafafonga. Ma ia maua se aso maliu, ma le aso toi tu soifua manu malo mai. O lo tātou whaola i le manuia. Ona o Yesu ke riso. Amen.
o whaia la tātou te talo. Lo mātou ta māpa I ai le atua le lo fio I le lang. Whaafetai I laua fionga pa ia I le whaasoa mai. A wae toli tonu le wha moe moe. Mātou te whaamanatu ina lo maliu ti ngā I lunga le sātau. Ai ai taimi e ngalo ai a te mātou. Ai ai taimi e lilo ai la mātou I loa. Ai taimi e nā tia I o mātou tangata ke visiana. Ai whaafitai le toi whaamanatu mai o laua fio e mese o le a fio pai. E ao no mātou e le ngata ina nā o no mātou whaamanatu. Ai ia ngoto ifo I o mātou lutu. Le tā ua o le wha moe moenga na e maliuai. Ona o I mātou o tangata ngasara. Wha mangalo so mātou wha le tonu. Wha mangalo le tangata o le mea whaingaluenga le ato atoa I le whasoaina o lau upu. Wha manuia I le wha afafonga. Ona o Yesu. Amen.